کی برپرسی تکشونا کردانا ده هلبجارتنان ده. هلبجارتنین ترکیه ین 14 و 28 گلانه بداوی بون. انجام و باندورین هلبجارتنی ده دمکی دریج ورن نقاش کرن. لی انجامک تقص هیا کرد به هلبجارتنی ده جه همویان بهتر هندا کر. ایجا کی برپرسی سرکی یه تکشونه یا. هر سروکین HDP میتا سانجارو پروین بولدانن. نا. صلاحالدین دمیرتاشا. نا. گل کرده. نا. خباتکارین HDP نه. نخیر. برپرسین وی تکشونه پکک بخویه. سروکی وان یل ایمرالیو ریوبرین گروپا انقره یم بناب قلقام بایق قرایلانو قراسو برپرسین سرکی یم وی بنکتنینه. لعالیه دن اندام الوان خباتکارین چاپمنی یل بروکسلی کسین خور روشنبیر بناو دکنو همو او کسین و 24 سال شریکاتی و سیاست دکن برپرسیار او هفپشکین وی تکشونینه. نها پروین بولدان وقت بزنا گنهکار دست نشان کرن. تنش بویکه و پکیکه به گنه بدن نشاندان. پکیکه کرد به اردوغان راکرن خویندار. چاپمنی پکیکه نها دست به دروین وکی سرکفتنا اردوغان تحلا. اردوغان براستی به سر نکرد. کردان شماقک لاردوغان خست. کردان اردوغان هر نبجارت کریه. لی اردوغان و باسکیوی یل نتاو پرستین ترک بسر کتن. کرد بنا قربانین دجبریا به واتیا پکیکه یا لهمبری اردوغان. نها لهمبر کردان اردوغان کو حاکم فیدان که کو همو کردان دجمن دبینه هیا. جبو باکور کردستان و قناقه که دجوارتر دست ببکه. پشتی سال 2015 صلاحالدین دمیرتاش گوتو بو اردوغان امیت نکن سروک. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, seni başkan yaptırmayacağız, seni başkan yaptırmayacağız, seni başkan yaptırmayacağız. لحر دره باکور کردستان بمب تقیان 11 باجر کردان دشر خندقان ده ویران بون به هزاران کسان جیانا خوش دست دان نهاجی به گوتنا پککی یا امر رژیم فاشیستا AKP و MHP هلوشینن و جارت تشتن خرابتر و رو بدن نه تنه لباکور کردستانی روش آواجی روژن تاری لبرچاوانن پیاما یکما اردوغان جی دربار بردوام کردن اپراسیون در سینور بو پککی کرد به اردوغان را کردن خویندار ایدی مجال گفتگو دلنظمی و توازنده نهشت لبر پشتی کو اردوغان د سال 2002 ده هات سر حکمت در فتن گلکی گرینگ در کتن پولی بلا کج مرا نبیجه کو اردوغان جی دست پکی بدیش کردان بو اردوغان جبو دستلاتداری خو محتاج کردان بو اردوغان لبی ولاتی تشتکی وساکر کل دریه سینور گریلا بجلو برگین خو با آواهی که فرمی هاتن پیشوازی کرن او باجار به باجار بوان جلو برگین گریلایان گریانو پیامین آشتی و آزادی لمیدان آمده دا هر وی اردوغان gelek jaran digot Kurdistan keşeya Kurd keşeya mine Kurd dikarin jive derfeta zerrin mifabe binin le zihniyeta PKK ev derfet jiddas xwe revan PKK bi fi'li pirzgireka Kurd al Türkiye bi davi ani raperina sala 1991 ya li başûrê Kurdistanê pirzgireka Kurd ji cîhanê re eşkere kir باکور کردستان جی پارا خو جبه پلا آزادی گرتو دولتا ترک ده حمیزا خدا به پرزگیره که مزن آو کردان روبرو ما سرو کمال و دمه سلیمان دمیرال مجبور ما کد در که به او ببیجه از راستیا کرد قبول دکیم اف پرزگیره روش به روش زیدتر خوددا پیش لبله به واژویا امرالی پارادیگمایا نو آخافتنین پکیکین هف نگرتی لباکور پرزگیرکا کردا بداوی کرد سیاستا کردا آب پیشنگیا پکیکی دبیجه ام دولتا کردی ناخوازن آلا ترکا آلا میجی ام دخوازن دبن سیوانا ترکبون دا بجین نتاو دولتا کرد جبور روشناتا نابین خطره PKK و PKK'ya ve HDP jibon naskirina nasnameya Kurdî bi dewlet û şirîkên xwe yên siyasî ra danûstandinê nakin. Jibon naskirina zimanê Kurdî danûstandinê nakin. Naxwazin destûra bingehîn were guhartin. Dibêjin ger otonomiyê pêşkêşî me bikin jî em ê qebûl nekin. Dibêje em demokrasiyê dixwazin. Gelo wateya vê çi ye? Kurdên Türkiye'ye ji ber kurdbûna xwe pirzgirêkên xwe nînin. Ji ber nebûna demokrasiyê di kêşeyan da dijîn. Kêşeya Kurd netewî û nijadî ye. Kêşeya bêedaletî û bêdadperwerî ye. Heman kêşe gelê tek jî heye.
PKK bivenlerine da ispat kirin ku ve demir li Türkiye pirsgirêka Kurd tune. PKK hemû daxwazên Kurdan ve guharan, daxwazên azadiya Öcalan û hevdîtinên gel wî. Herkes dizane ku li Avrupayê PKK rêxistineke terorîsta û Öcalan jî kesekî terorîst e. Li tevî vê yekê jî Kurd ji bo mafên ku ji aliyê gerdûnî ve tên qebûl kirin wek mafê zimanê zikmakî jî bê helwestin. Ve helwesta PKK çi mipa neda Kurdan û berovajî dewleta Tirk bihêz kir. Encama vê hilbijartinê îflaza polîtîkaya Tirkbûnê ya ku PKK va 24 salin li ser Kurdan sepandî bi xwe re anî. Ew berjêrçûna ji şerê xendekan ve dest pêkirî hê zêdetir pêşvebir û siyaseta PKK îflas kir. PKK di van 24 salên derbasbûyî da nekariye şer bike, nekariye aştiyê bike, nekariye siyasetê bike. Dema em li tiştên ku PKK kirine dinêrin, em dibînin ku sıfreke mezin bi dest xistiye, an ku encam sıfır. Piştî sala 2000 PKK bi agirbestekê xwezîndê hişt. Niha pêdiviya PKK bi agirbestek mayînde heye. Li gorî PKK gel Kılıçdaroğlu di hilbijartana bi ser biketiba. Ji bo komîser hevkirina aboriyê di operasyona Rawestan diban. Bêyre jî da PKK bigota me Erdogan hilweşand, me Tirkiye rizgar kir. Ve mina pêvajoyên çareseriyê yên kevin li qendelê civînên çapemeniyê yên zîndî bi hate li darxistin. Wê rojnamavan li hev hilingek diba. Rêveberiya PKK wê bi rêzê serheft daxuyaniyên serkeftinê tomar bikira. Anku da agirbesta piştî 2000 û filîma hevdîtinên berê wê serhev bi hata temaşekirin. û tu çareseriya mafên nasnameya Kurdan ji vê yekê dernediket û dewleta Tirk da pirsgirêka Kurd bi demê re genî û rizî bike. Divê her çar parçeyên Kurdistanê ji vê encamê dest derxin. Rewşenbîr, welatperêz û gelê Bakurê Kurdistanê divê vê rastiyê baş bibînin. Pêvajoya 24 salan ya PKK îflas e. Ev îflas ne ji bernavên berbijêran û li ser xeletiyekê basît ya hilbijartinê ye. Ev têkçûn û îflas bi ontolojiya PKK vekirî daye. Ji bo manîpülekirina vê pêvajoyê PKK wê gelek nîqaşan pêş bixîne. Wê bêhtir xwe bispêre dewleta Îranê. Wê banga yekîtiya netewî li Kurdan bike û wê ji gel re bibêje berxwed bidin. Divê Kurd ne tenê li dijî siyaseta Erdogana diş Kurd. Li hemberî siyaseta PKK ya ku Kurdan pênasname dike û kurdayetiyê pûç dike jî xwe amade bikin û bitekoşin û neyên xapandin.